baba yafa gama fulasi tena ekyo okole chai otenga mpufu otenga mchai omuntu ali okunja na kumaje omugala amukoba ati mama nze amanda gagaire bafuba nga nzira yensobola kola kutola manda kufumba kyova mfulasi kati mwabaire chai ayo olwisi weno ojja wagayira mama webintu wayongeramu olwokuba neeri yayenda bamusinga omusango ezirayenda musango kumusinga iwe oyongera mu bwagongere zipagano ni mama ono ne mama owuwe omulenzi bw'abanga ayogeire obulungi nino kikyenda n'ayogera na mulala mulina kubaawo mwembi mwembi abeeta mpagana n'amanaati ekizibu kyole n'ekyo abo batasobola kutegeera nga nze nsobola okumulimba kuba ngenda kusinga musango weno oyogera era omusango gukola ki gusinga enze so kyalina okola abeeta mwembi mwanda mwabaawo aye ng'ate abakazi bano abawala bano ab'enaku dino kino abali kubalekanga ne mu buliri bekiri aye nga n'abalina obaleka mu buliri mbe omukyala akubuuka yajja saawa 12 tukujja kuyiya kikulu akasente ak'ekikazi olikuula bekiri kale bana buti ate ensonga en'eyindi maama w'omugala akukobye atuusewo yaka mukoirimewo kyankoze akoze ayinza n'okuba tamukubye ayinga bw'okubye nti omuntu ayogera kwenda kusinga musango ankubye akoze ati era singa tiifaala okukubaawo nze singa mugalawo singa ndi mufu ole yagema esimu kweri maama osobola ogema esimu wakubira oyo yena maama aba tiyakuzibwa kuba ayiwe obugalo ijje wankobera bakola tosalanga gwakalenzi olikuwulira iwe ijje wankobera nsooka naakubuuza ebibuuzo byayidye bitya awo ni watamaatama nze maama omutuufu nkukoba bwabukoba nti oyinza okuba omutuufu oba oyinza okuba obutaba mutuufu ndema isimu baba oliyo ndiyo baba mbaire enkwenzi ekuku oba olinakukirwa onaabaako n'akaseera ate nze eriyo n'ebiteetaaga nakukuba isimu nkola bukobe nti oti tuje ira yewaaba ekikoba n'okukoba nti nze ebyo baabinkola byaswikanawo bw'omukoba nti agakaati maama tanenda ati tanenda nze ndikwendeza emirembe anti noba obutenda kubuulirirwa noba obutenda kubuulirirwa ayenda okubuulirirwa olugero olwo balina bwe balugera ati akyawa okubuulirirwa akola atya akyawa okubuulirirwa baluwayo nti tayega oba takola era tayega aye ayenda okubuulirirwa ayega ate nze nali n'omuzze nga bwe ntuuka agali omuntu gwe bali kubuulirirwa nga nti amanaabo tikiri bawulira n'abagale gamba lyayenda kutuwanga ali kusikaye nga eno ndikubalaga nti ndi ku byange kale olikwenda kwega nga nenda kwega buti imwe mwafunanga mu butaikanya ng'okuboteeka omulembe gwenyu twafunanga mu butaikanya ekisookera yenga twali bati kuba n'abazaire baali bakambwe abazaire tovu eno nakasongasonga kaziramu nti mboli katwalira bazaire embu wano kyova obona abakazi enaku dino bakoba ati abaana bakutyamya kuyiga eisu njagala noidda watyama muwalowooza yendaga tiidi biriyo wano wendisaawo endi ndi ku biki ebiriwo mmala gabaga yoba olina kunaabaki naaba omwana so tikukobye tikitwanobanga okunoba twanobanga aye nga bwonoba n'ojja kabiri abaleero bwe banoba mu kifo ekyokujyeno ajja luuyi aye ife wanobanga wajja paka waka mpaka anoba otuuka waka baakubuuza munaife oluisinga otuukayo nga toyogera nakwogera wabaawo olunaku enaku ibiri nze muzeeyi wange delete yali n'omuze nga tonnaira gakaawe enaku diti isatu mwino omulekeirani akuba ati mwino omulekeirani mwino nali akunibale nibaze mukoirimewe ako mwino
omuleke irani ndaganawo ndakwirayo wiikeida olwaki ayogera tebabanga masimu kyakola atuma iwe mwani nasi oli awo osobola okukuya akagaali kuba byali byakagaali byonkoberemuko abubaka yeyi iwe olutuuka talina nakubawozesa mukazi wowuyi mugolole ekikobo olina okujja bakweta ojjamu n'entambula ey'ababiri ntyera ayi omulembe guno lwawakatuuka bakulengerera neere ati olumbe lwekiraga ayinda kundita ku mwana atetegeera mu kibiki mwana manya aye ng'ate the fact is omwana muwala ono ayinza okuba nga neyakolaki neyasobya aye olw'okuba tayenda kukobwako yeidinga eva naali ku right channel oli kuwulira tipenda kukobebwako abaana ba buti era kiira eri bazaire ife abazaire tutatereera abaana banababe era neiba bwaba n'abaana be nga bakalamu iwe nooba n'abaana bo nga bali awo batyo balibiranga olwalaka neiba akolanga bwabukola ati badagire ate taikiriza n'abaana be nakuwaya n'abaana baida abasigamu empisembu so nga ekyandibaire ekituufu kubuuzaako neiba oti wakikola otya omubuuzaako wakikola otya ayi lwakuba leero nebalinaano baife twabafuula babalabe titukagaya titukagemagana bibi omulembe gwayo none kutisenga kiva kuki omusaada okulekawo mukazi we ku nsonga edda obufumbo najja katugeze omusaada yalekawo omukazi we aloba kutuukiriza buvunaanyizibwa bw'amaka oba ekifumbo yatandika kutambula n'abakyala bandi baba yatuusaako obuvunaanyizibwa oba omukyala okuleka musaada we munumba wange eri abakyala nga okuloba okusavinga iba yayenda ajja asavinge kuki asavinge kumbali webuuza wakuba oti kiva kuki ife abasaada okuba nga olekawo mwine waloba kuweereza mwine wajja waweereza abandi oba omukazi okuloba okuweereza iba yanumirwa okuweereza abandi ekibuuzo ekyo kirungi eno ssebo oluyisa eisano mu maka mubamuzira eisano olitegeire tiko baisano lyakucence mukanseko kimbaendooza nti lyakucence aye obufumbo buzirawo lwolifuna ekiseera ninkulinonola abantu bangi tibaidde bufumbo niki buti tuyireyo gala abazaire b'omulembe guno gwe tulimu guno ayenda mugala bafumbirwe omusaada nga buli kimu kiriwo enumba yazimba emotoka eriwo kwegamba nga akasente kaliwo oyagana nga n'omwana ow'obugala ayinza okuba ati maama gwoli kwenda mbayire nze tiri kumwenda nze nina bweneno ati nze tyenda oyo mwavu era ng'asobola n'okujja yatoolayo omugala we yafumbira ati omusaada mwavu yamutwala ki n'abazaire baife abazaire b'abasaada era asobola okuba ati mutabani oyo akatta omugala oyo gwolesa avaaga tinaola ava mu oyo babaafu oyo timwenda gyofuna omugala ava mu luli olugaite gabanga omusaada yamukaati omulenzi yakaati baba oba maama gwoli kunendeza nje mbayire omanya nfumbirwe mbayize oyo taida kumbona mukabuntu oyo ava mu famire eyo ati nze gwenenda lwaki abazaire ekiseera ebisinga bungi benda okusalira abaana bala ku nsonga abaana b'obugala nabo obulenzi ku nsonga d'obufumbo eyo bakola nsobi wawulirangako olwemba luno oija abembi bano babitamu nimba okutubuulirira olwakubanga luti nfunda n'omubyaŋondera amanyize mukyala musajja we n'abafiriga abo oluwulira abo abazaire bakola nsobi y'amaanyi ife mu myaka egyaife omusaada oyo gwoba ofunye oba mwavu oba mugayiga katonda yaba akuwaire olikuwulira osobola okujja n'omugayiga eyakola ebibye aye nga ebibye ebyo byeyakola
olwisi buli makubo makyalo waba noono omwavu omwana we yagire n'afumbirwa katugeze enfumbirwa Abubakali ndakwagezanga ku Abubakali bagweni naye watuuka eyo mwakola beeni mwafuna ebyo ebyo biba birungi ino okusinga n'ebino byoyaganyinza abaani aye era n'abaana b'enaku gino ng'otwaire ku abasaayire okukoba ati janoono nalina esente boona mbu benda alinawo era otubona abaana babugala ati alina ki oyinza kati katugeze wamutumira omuntu akola ti Susan njiraku y'omwala oyo omukoko tyandi kumwetaaga asooka akubuuza akolawa alina ki alina emotoka akola ki ebyo byakola ki ate emisebo bwebuunya ne kino olwida n'afumbirwa iwe esaawa eyo n'amala omwezi mulala guti munundi tubigabane tukole ki tubigabane byeyagaine nga babikola ayina mubigabane kyokobasenga tikakaliwo obufumbo baliwo byanfuna nze bwendowooza ebyanfuna byayingira mu bufumbo era nekyo ebyanfuna byayingira mu bufumbo oba kati obwana obufumbo bwona bufuuse oti politics era mu butuufu era kituufu bufuuse oti politics mpaka hano olina wano owokobye oti yaloba okuyiga abiriza iwe ow'omunumba yayiga abiriza owaaba ow'okuluya eisano mu maka gabagazira bukyajja kulifunira kuluya tiisano nti kubanga oli kumugulira mmere kulya biti aye eisano mu maka olitegeera ndiritegera oba olwisa eisano eryo lirimu aye nga tirimakiza senga nze bwemba n'obuzibu nze ng'omusaza omukazi asobola okundeetera kuku bikapanga ebyo enani biki yakati muna baze wange toli kuzitowanga bulungi aye nwako omulundi guno sobola okutereera kasita omukwano guba guliwo aye nti aba omulembe guno endogera eriwo yamukwano guba guliwo ate obwo obuzibu buliwo ino aye tika yakoba ati nkutereze oje eruyi katonda wange aye ngekyo kiriwo anti ondese senga ate ngera ndisenga bintu birala ebyo byembitamu omukazi osobola okubawo okulwabala niwe omusadde ono osobola okubawo okulwabala kaife abasadde kaiwe yagaana mwino nga ali awo ati kitembeketembeomulaalayisa muzira makulu kidomola yoba sente zange zanfiire ki so nga ate bw'oba omutereeziiza weziwe mwene kisoboka kisoboka nze omusaadde asobola okutereza mukazi wange n'omukazi yatereza musaada we twatambuza obufumbo era n'abaana baine baakula bulungi senga ndikirizibwa okwogera ne muwala wange myaka katugeze myaka 15 namukoba nti muwala wange ndikwenda ompaire ku kino nayogera naye kubanga bwe mbatyogeire naye ayinza okuba alikwetaaga nga bino ebintu bino bimukozesemu abakyala aye yatya nga azira basobola kola ki aye bwe ndogera neka nti nkoberanga mba mpe mwike oba mba ndikikola ku lwabuzayo iwe omusaada oyogere n'omwana w'obuwala ku bizibu byalina kiba kirungi ino abaana bano okwogerezaganya nabo buli lwotogera na mwana n'akutya eyo yoona eba nsonga omwana ow'obuwala aye kabiri eriyo byatogaino mu buziba na mwana wa bugala maama byalina okwogera katugeza nti nga betusoose nonani nti bamaama omulembe guno oyagaana nga yakuulukaira olwisi yansuulira awo omwana buti nzaawe buvunanyizibwa kibe nina okuba nga ntwala ku mwana wange n'obuvunanyizibwa bwolina okuba nga otwala ku mwana ekisooka olina ebaana bita ye mwana oko Susan omukoba oti namuna madiina ono ebintu bino olikwogera kubanze buti oba oneeyabizayo omwana walinambye
otakunika alinambye kuba butimpegano buli omu ali ku kake wamukuba otya amana omwana ono bino yogera ku naye kuba obi aye tosobola kwogera naye